یہ مولانا داؤدی صاحب پیور شفاف اعتقاد سہ دہ کھت دہ بلند گژھان کن کم جواب دیو بلند گژھان کن کم دب سہ گژھِ دہ کھت دہ بلند گژھِ نا مے سۭتۍ چھُ ونکٮ۪ن واریاہن ضد لڑٲے کیازِ بہٕ چھُسو حقٕچ کتھ ونان بہٕ چھُس ونان اگر یوتن اسہِ داؤدی صاحب یتھ تاج پوشی کرِ یتن اعتقادن کھڑا کر ؤتھِو سا دستگیر صاحب نہِ لولہٕ ون دپ کاکا ساس دیو ونک مقدم صاحب نے لول وچو 13 ساس دیو یم پاس دت یم ساتھ گو مکلن پت کیا سا غیر یمن جامعن قبض کرن بے شک حق فائدہ کیا درا یہ تھیو یاد ات سۭتۍ سۭتۍ تھاین پننہِ جایہِ سٲری ذہنو منٛز یہ نٮ۪بر کڑِتھ یُس یہ مرکز چھُ یہ چھُ مرکز اہل اعتقادن ہُنٛد بے شک نہ لول سان ؤنِو بے شک تیلی آو یوتن مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب بلاون ہنگ منگ چھن یم سندستار یمن مسجدن یمن کھاڑن یہ گیس گوڑنش کات ذہنس مز تھاون کی یہ اعتقادک مرکز ونی ساری اعتقادک اور یہ اعتقاد کس مرکز روش امی آئی کرن یم ساتھ تو ونکن بوزو داؤدی صاحبی اور امی چھ کوشش کرن یمن مرکزن چھ روش کرن یت جامع مسجد کی نسبت حضرت سید موسائی بغدادی رحمت اللہ علیہ اور یہ جو حق تواز پڑھن تمسی یوز دربار سید موسائی بغدادی اندر اچت پڑھی شین اللہ یا حضرت سید موسائی رحمت اللہ علیہ یوز کریک حج دیوان یا شیخ سید عبدالقادر لول سان ونیو یا شیخ سید عبدالقادر یہ شین اللہ پڑھن والا تمسی جو حق یہ تواز پڑھن بے شک ممبر اچھ بناون مسجد اصل بڑ تعمیر کرن پت کرن تمنی حوال یم تمن مخالف آسن بے شک کات چھوا سمجھ بالکل خبر یہ چھوا تو میں کیا ون اگر بہ کین پڑھن باس استقبال پنس استاد سبحان اللہ اگر نہ کین پڑھو یتن اس آئی استقبال پنس استاد ضروری چھ سون پڑھن کی اس کرو خدمت ہی پنس استاد سبحان اللہ ضرورت کے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ونن چھ میں یتوی اچھ سٹھا اہل اعتقاد محنت کرن پنی چند پونس دیون اور لاگن یمن مسجدن مگر پت چھ غیرن حوال کرن یہ مسجد بے شک میں سۭتۍ چھُ ونکٮ۪ن واریاہن ضد لڑٲے کیازِ بہٕ چھُسو حقٕچ کتھ ونان بے شک بہٕ چھُس ونان اگر یوتن اسہِ داؤدی صاحب یتھ تاج پوشی کرِ یتن اعتقادن کھڑا کر ؤتھِو سا دستگیر صاحب نہِ لولہٕ ون دپ کاکا ساس دیو ونک مقدم صاحب نے لول وچو 13 ساس دیو یم پاس دت یم ساتھ گو مکلن پت کیا سا غیر یمن جامعن قبض کرن بے شک حق فائدہ کیا درا ام موجود پیم یہ کات کریں یہ کات چھ لگن مین برواری ہر تم روزن مخالف کیا کرن کیا نہ کرن اس گژھِ آسن مکمل تھاب نبی صاحب نس دامان یہ چھ مولانا داؤدی صاحب پیور شفاف اعتقاد سہ دہ کھت دہ بلند گژھان کن کم جواب دیو بلند گژھان کن کم دب سہ گژھِ دہ کھت دہ بلند گژھِ نا کیا یس حق ہیت آسی وقل جاء الحق وزهق الباطل یل پوز چھ یوان اپوز چھ پانے مٹن اور ابز چھ مٹن بے شک ابز چھ پروان بنید گت بکر سر پروان بنید گت بکر وات حد بچانے مائی گر باواز بلند ساری ونیو یا رسول اللہ لول گزار کریو دربار سید موسیٰ بغدادی رحمت اللہ علیہ ونیو بڑی یا رسول اللہ پروان بنید گت بکر ساری پروان بنید گت بکر وطہ بچانے مائی گر
وَدَهَذْ بَچَانِ مَائی گَرَي وَرَا پَروَان بَنِت چھُس چانہِ عشقُک اکھ مریضا چھُس منگن خیرات چانہِ عشقُک اکھ مریضا چھُس منگن خیرات چھم دلس گٔمٕتۍ مےٚ پارے سر چھم دلس گٔمٕتۍ مےٚ پارے وَدَہَذ بَچانِ مائی گَرَے چھُم کمر کھم آز گۄناہ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ چھُم کمر کھم آز گۄناہ بہٕ کیٛاہ ژےٚ سِوا کُس دِلدارا سر ساری کریو آلو ژےٚ سِوا کُس دِلدارا پروان بٔنِتھ گژھٕ بہٕ گرے چھُس گِرفتار لولہٕ دادٮ۪ن منٛز گوٚمُت چھُس گِرفتار لولہٕ دادٮ۪ن منٛز گوٚمُت توے دوٚدمُت بدن چھُم اشکہٕ نارے یس یس نبی سن محبت چھُ کران لوٹ دوٚدمُت بدن چھُم اشکہٕ نارے پروان بٔنِتھ گژھٕ بہٕ گرے بہٕ آبدارس نابکارس بیگسس یا رسول اللہ میں آبدارس نابکارس بیگس کُس مےٚ بوزیم زار پرے لول سان کُس مےٚ بوزیم پرے سرورا پروان بٔنِتھ جانو ایمان مالو اولاد بیٚیہِ وطن جانو ایمان مالو اولاد بیٚیہِ وطن تھاو تم میوار کرے منگنی چھُ آمٕتۍ اَدٕ کٔرِو نٮ۪بر تھاو تم میوار کرے مر پروان بٔنِتھ کرے سر دپُس کعبۃ اللہ بیٚیہِ مدینہ پاک چُنٕے کعبۃ اللہ بیٚیہِ مدینہ پاک چُنٕے ییٚمِس ییٚمِس ضروٗرت اَتھ نٮ۪بر کٔرِتھ ہاو تم بار بار ہاو تم بار بار مرحبا پروان بٔنِتھ گژھٕ بہٕ گرے حکمرانی چٲنۍ جٲری بر پھلک حکمرانی چٲنۍ جٲری بر زوٗنہِ کیٛاہ گٔے پار پار لول سان زوٗنہِ کیٛاہ گٔے پار پار ورا پروان بٔنِتھ گژھٕ بہٕ گرے چھی دوٗرِ روٗزِتھ کۭتۍ عاشق ژےٚ قریٖب چھی دوٗرِ روٗزِتھ کۭتۍ عاشق ژےٚ قریٖب
مگر یل نبی سن بنن اگر دوری تیاش یہ نبی صبس آسان نزدیک گوت نزدیک اویس کرنی اس کرنس اندر مگر محبت نبی گوس یوتا نبی رحمت ان ساروی کھوت نزدیک اچھ عاشق ونن چھی دوری روزی کج عاشق چیک مگر کرنو اویشو رازدار کرنو اویشو رازدار مرحبا پروان بینید گت بگر استون حنان ظلم جائی پھراکن چھوئی استون حنان ظلم جائی پھراکن توائی ودان زار زار لول سن توائی ودان زار زار سروار پروان بنید گت بگر آخرت بیٹ ونیو دبوز تھاو تن شامل یہ داو دیگت ہاں ہاں نبی صلی عاشق چھنا مانن چھوا ساری تمی لول چھنا یوان تجھو داودی سبس محبت بنیاد کیا چھو نبی سن محبت یہ چھو نبی سن عاشق نبی سن محب نبی سبس لول برن وول ناد پرن وول ذکر نبی زیاد زیاد ہمی چھو داودی سبن محبت چھونا انسا ونیو ساری تھاو تن شامل یہ داوئی کڑیو ساری آتھ نبر بوڑ دربار جو دربار موسیٰ بغدادی یہ چھو دستگیر سبن شہرک ملک کشمیر حمد سید موسیٰ بغدادی بوجدن پروردگار امسی ولی سن پاس یت جماعت است ساجس امیز مولانا داودی سبستی کردن پروردگار عمر دراز دا کڑی بات نہیں بات آئے مولا یبر یہ سون امیر مولانا داودی سبا کی دبر کرجس رٹ یا اللہ عمر دراز کرو سدا یہ اعتقاد باغ پھل رون اللہ تعالیٰ پھل رون تم سن اہل و عیال یہ ممیز پد لول وال گہے چاڑ لاڑن گہے باقی شایل لاڑن بوزن کچھو داودی سبت لول وال لاڑن یا اللہ یعنی سید موسیٰ بغدادی سن پاس کر یمن نوجوانن بزرگن خیر و برکت عطا یمن نوجوانوں مجھوز بے روزگار تس روزگار یس بے اولاد تس اولاد یس بیمار تس بخش شفا یا اللہ یم غمگین یو دائی تمن گاس گم سارنے بناو نبی سنج عاشق روایت نبر تھاو تنش مل یہ داو دیگا ہاں ہاں تھاو تنش مل یہ داو دیگا لول والین من شمار سار لول والین من شمار سرور پروان بنید کر سرور وطہد بچانے مائی گر ورا پروان بنید گتب کر یا اللہ از بخش بیمارن شفا یا اللہ حاضر بیمارن شفا از سائل بیمارن شفا از سائنز نارز گلزار از سائنن عرضی اندسکت از سائن حاجت روا یو دیون والن دستگیری یا اللہ یہ چون ٹوٹ ولی اللہ حضرت موسیٰ بغدادی رحمت اللہ علیہ امسی سید موسیٰ بغدادی سن پاس یت علاقہ حفاظت یمن نوجوانن حفاظت یم بیروزگار یمن روزگار پروردگارہ یم طالب علم دینی دنیای کرو کامیابی عطا آز گوسی پاکر ہن پاس یت مجلس نارز گلزار حاضرین نارز گلزار
سار یا اللہ تھاو یت منگنس پرنس اجابت یم تی بیمار تمن بخش شفا یم بے اولاد تمن اولاد آمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین معزز و مکرم محترم عبدالحمید آکاش صاحب و اوقاف کمیٹی جامع مسجد سید موسیٰ بغدادی رحمت اللہ علیہ و یونٹ آل چوم و کشمیر تحریک صفد الاولیاء بٹ مڑا پورا و دور پیٹ یون والو نبی سنجو عاشقو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرہ واسن الجزا فی الدارین والآخرہ اللہ تبارک و تعالی حس کنش بید حمد و ثنا یم لا شریک خدا وندی قدوسن اسید بابرکت بازمت حنفیہ جامع مسجد سید موسیٰ بغدادی رحمت اللہ علیہ سندر جمع گسنک توفیق عطا گر اللہ تعالی دین حق ونک توفیق حق اس پر دین عمل کرنک توفیق تاولن چھیز پنی طرف مبارک ید اوقافس ید یونٹس اور ید بڑمڑن وہاں پوریس کرن کہ یمو واتنو پائی تکمیل یمی مرکزی جامع مسجد ہوندی پاش اور آسیہ تاج پوشی یمی خطر آز مہمانی خصوصی فاتح کشمیر شمشیر اعلی حضرت سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داودی صاحب تشریف فرما صاحب دن یمن زن خاص دعوت شاز امی خاطر کیا جی یہ تو یاد